ngizohlala la ezinyaweni zika Jesu mina ngizohlala la ngingakhonda mina silwane hayi ngalendlala ekhondeke ngayo lamuhla zika Jesu nayo ngone ngithandile mina le verse beliqonzele nami igqosilwane nayo ngicela sokuvena ingoma nje awume ngengoma esilwane yini lo ifile kulethe imfundiso lapha enkonzweni namhla yini lo ifile mina ngathi manje sonfeni uveni kube ne-exam hayi silwane hayi kuna inkonzo lesiphuma kuyo uveni nje silwane yini lengathi angayiva kodwa kude lengakuva mina lapha ngibe yonke uvume ikhulunywa lapha bengilalele ke namuhla sondeni bengilalele ke namuhla nangabe ulalele chazela mina kunye lokuvile lapha enkonzweni gogo ngive yonke into kuningi kakhulu lengivile yebo phela angifuni konke mina ngifuna kunye lokunye bese litashuka ngibani ngimi phela akukumani ngishito lokuningi nyalo sengistranded uthi ngikhetha kuphi ngishiya kuphi nyalo mina esilwane awukhethi kunye lokuvile kwakubusisa khatha ngase angilaleli silwane angilaleli uNkulunkulu wami angilaleli mina ngibona ngalokho unjweshule licingo ukuthi wathi silwane ukuthi ngibhala ama notes kuthi into la iva koNkulunkulu wami kude okay mina ngivile lenkingo nje silwane lento wena ungabi la enkonzweni iBhayibheli ikhona libhukwana ukhona ngoba lekingo uthi athi ubhizi letwana nilaleli manje enkonzweni kunye kude lokuvile ngivile mina uveni makuthiwa amen abakase bakumsho amen sonfeni uyabona ke lothi abakake sibamsho amen atakungisola mina esilwane angisho mina lokho ngoba lokho vele enkonzweni kucompulsory lokho akusicompulsory mfana ungamusho ukuthi ungasho ukuthi haleluya myekele amen uthi haleluya uyabona esilwane wena udlala kakhulu mina ngisho kunathi imfundiso namhlanje kufunzwe lapha i10 commandments lokho ngibusisile esilwane nginale lithi thanza makhelwane wakho njengaloku uthanza wena Deuteronomy lo funziwe hayi uthi funda ma10 kufundwe Deuteronomy ku Deuteronomy ke kunesahluko lesikhuluma ngama10 commandments ubusiswe yini wena lapho ngoba ngiyachazela mina naku lokwakhe mina siwahlwane ekuze ulungele kuye ekhaya ezulwini thanza makhelwane njengaloku nawe uthi thanza kanjalo wena kulobudala lokibo kulobudala nje bakho beage awuboni ukuthi ngileyo ngcengwana leyo into singangena ezulwini lenivole uthanza makhelwane nje uthi simdlalo lenivole lokho kwesilwane ngona kube kuthiwa thanza makhelwane ngci lokuthi njengoba uthi thanza seyila kucala lapho lenkingi ngicala lapho nje lenkingi kuthi inkinga lapho wena ukukudla demoni nje uthanza umuntu njengoba uthi thanza ngeke hawu kwathi kwalokuthi thanza wena kulukhulu bese kuthiwa nalomnye imva wento kanjalo silwane lokho ngona kulula kakhulu futhi ngilokutha wenda thine sonke njengemaswati siyongena ezulwini sonke hala kasha Sikhonswe yini? Hawu yesilwane. Thanza makhelwane njengaloku uthi thanza wena. Manje uMaswati angena njani lapho? eMaswati sitwa indlala thanza ngayi South Africa live labo makhelwane la iceleni lapho ke sithanza kakhulu silwane la live silithanza kakhulu sine unaka lokuthi yonke into lesiyendako siyicaphuna ngale silithanza kakhulu la live silwane umdala ukubukile lokho ukuloba phasi silwane lokho ukubhala ibheleke kente lizulu akuconzelweni aliconzelweni esakadini sine sithanzela Ronwen William hayi nje indala sifana sithi thanze bana bombalula le abantu bofikile embalula asibathanda wena bantu nje phaca bathi phile sithi thanzela sine Ron William two abantu sebenza ukuthi neka eSouth Africa sithanza Kolisi hayi silwana siya Kolisi siyabuya sithanza uyambona lo Ron William khokho usuwinile kahle nje futhi uliswati ngoba mangilandzelela bathi lo Ron William gogo lo mfana webaba wakhe ukhulele eMankayane ngeva mase Mankayane enza ukuthi wasemgazini lapha Mankayane usuka emgazini uthatha umgazi lo eMagubheleni straight Magubheleni ungafiki ke gege naku cela komgwaqo khabo lo mfana lo ubona ngalendlebe esilwane lokho lendlebe yakhe ifuna ungathi ifuna kutenda saMpumalanga ithi lokuthi bathi indlebe yakhe thina lokho uyabo lokuthi uliswati ke nangumfana nanga uliswati lendlela gola ngayo gogo lendlela gola ngayo yelo yamfana kanqaga silwane hey silwane kunekuvimba bese kuba nekukhaceka kunekugolinga hayi gogo no sekunanako lebathi kushwala kwasana lo yamfana gogo kube ngiyakhona ngangithi ngeke ngithi basebenzile abafana ngangithi usebenzile umfana naku ke silwane lafike wase so unqoba khona emathambo yangiqedza nya
lana sebam interviewer silwane yes man wathatha lidumo lonke waliyisa kuNkulunkulu wangethi kuye ha lo yamfana uholi busemithanjeni wathi phela gogo makungena nje groundini uthandazile lo mfana yesilwane nakuphela igame uthandazile umfana ngiyakubona konke uyabona nakwena naku kwenhlonhlolothi lobe kumeme inombholo lenginayini lokubhandisha ejolo lokwale lokunyama lokuncama lokuthi kulo 90 minutes khona labe kusho kusijuba khona umphefumulo udonselenye info gogo hayi akwabuya nayo ke phela hey yengunayo ko aketha nje kuyinqaga silwane ngoba uyithumele lapha kulesi impephaleni yathi naye buya kuwe wayisalidumo uNkulunkulu mfana ngibona siba lo mfana ngimkhontile bo lo Ron hey wazi waba umnanzi umfana wazi wamnanzi umfana silwane zibisa kwami ngekona vele oho shayini imoto sambe silwane hawu gogo manje phela nami sofake nebantu ukuthi bevelisa abatethu la sibacocela vele kodwa ngingabasonzetha it's fine guys thank you so much for following us we missed you senikhumbulile nini kakhulu kungako nje mhla ka 23 February sine comedy night lengasupers ezulwini esibane sami hotel kude umzalwane njengalokulisondo oh my god lo ngake athi uye esontweni kodwa akafuni kuyezulwini ungumzalwane wani na ungafuni kuyezulwini ngani kuyafana gogo noma ungasi umzalwane kwawona lamahedeni ezulwini afuna kuya khona so le show ngikho lokusende sathatha sinqumo sathi le show ayibe sezulwini ukuthi wonke umuntu asakathi vele nalezulwini gogo asinoma ngangikuphi ha kudingwa nasibane moya ingcwele ngoba uJesu lilanga sithitheka nasibuka ezulwini sabuka indzawo lenekukhanya sibane uyabona ithi livesi ungasokheli isibane sakho bese usifanga phansi kwetafula sikoma kufanele sikhanyisele ba oyingcwele rikhanda shandala William ngisoze ngahluka lalelani ke bantu abakethu 23 February sibane sam hotel siyanimema nonke sicela nite nonke khona la lihola lesilikhethile esibane lisha kude umuntu lokwangena kilo licala ngana comedy show sicela emaswati langetulu kwa1000 kuze litokugcwala sicela nite ezulwini esibane sam na usembabane thana ukuhlu na la kuphela khona malagwane ufuna isayini lekhomba lo hotel lapho sibane hotel na kwamanzini ngena ku MR3 ungaqale nzaba lekise embabane ulale ngelencele kunelo hotel lelapho sibane sami hotel siyanimema gogo utaba khona silwana khona sidabe sina church boy inceke yenkosi simule church boy all the way from KZN that's niyamathi live sidabe sinaye lapha ato wonke umzalwane akabe khona kule nqeko siyanicela to witness the power of God siyanincenga kutabe kune music yes kutabe kune poetry kutabe kune comedy we kickstarting the year lo mnyaka sisuseni ngadlathu and this sibe lo 23 February sifuna ukuthi kube nalo Valentine inhloso ngileyo themed around Valentine. So come with your partner. Love and laughter. Yeah, come with your partner. Family. Not just your anyone partner. you love. Bring everyone. Come in numbers, guys. Sifuna unikhombisa imfana ngazange saniyibone. Siyacela nithi. Nitawuta yini. Ye phel maseko khubonye wandlovu dandulukwane ndlovu idle ekhaya ngekuswela belusi. Ngicela ke phela kube nguwe kube ngile ntombadanyana yakho lele imodela kube ngulothunjana wakakho lo mthana lo semaveni umthengele lethikiti nje abuye bonke babuye la zonke loluhlada buyani ngematubane Thabiso Malinga hawunayilenye manje ani sharing ngane live stream guys yabona uza 2024 solokukhuluma lenzaba le cela nishare guys cela nishare siyacela sijake ku 300,000 followers la sicela ke ni share kuze stofika lo 300,000 masinyane please share cha Thabiso Malinga Thabiso uthi kuze kuse cha Thabiso cha ke akusi Malinga yaphela nje show ebusuku siyahamba
siya ungafundi la ekhaya sewumi yayiya phela show kiwe ekhaya hambe ekhaya malinga nakuphela show inaba bithi kepha ke nawe ufuna kuse vele phela sidabe sisehotel lapha esibale sami ungakhona kubhuka and sleep nayi lenye indzaba besise speak ehotel sendi show bantu bamangala kakhulu ukuthi nangabe ude comedy show yagogo ulala ngemali lephasi kakhulu sibese siyanicelela iaccommodation le hotel njengalokhu sithi love and laughter now tena lo thandzeka kwakho phela salithola idiscount nilale ningashayela ebusuku tonke letinto leto siyanicabangela siyanicela Thabiso eNkosi Moscow sicela manje nibe khona emathikiti asavele akhona emathikiti asakhona siyacela manje niwathengeni sicela nide nonke awucokele labanye nje ukuthi asambeni kushow yabogogo asambeni kushow yabogogo siyo kickstart umnyaka siyacela kakhulu lokunye itolo kuma social media awards we managed to get an award of best comedian siyabonga kakhulu for all those who voted your support guys sibonga kakhulu sitawungena emoyeni sibonga kahle sisiphethe le ndondo ngoba nje sishiyile siphethe indondo ke siyayibonga sinayi indondo yethu guys siyayibonga from you. Thank you so much for the continued support lenisinika yona ningaphele amandla phela sike basi kakhulu cela ushare so that noma umuntu oyibona naye share for the 23rd sonke sihlanganeni guys esibane sam hotel. We love you. Bye and please share guys.